Mentah kadai ke krem badang temai spot number 4 tentu. Okay. Sampai dan ayo krem badang temai. Hang ni kadon kalai te internet. La ban yo i mo. Perlok ni deh. Mah. Ni marba kadon kalai lele. Marba kadon kalai ni te la ban yo i mo. Kendiang ngin dadan kam ban. Dadan kam ban. Ampun na ban. Dan kosong mo. Tuh. Ini kiri sejurang. Ini. Nanti. It's good, no? You're sitting there. Okay. Teh. And here, no? Next room. Okay, excuse me. Tuh. Mà như lại kia nè hiện năng nè đó cái này thế perlok ya lembaga này cái krem cái kro cái baki khot cái Garden of Kiev nonton mah pen iya lah deh tuh pen iya này cái krem hàng này beden galak thế biang này beden galak mah là bên yêu ý bên nhái dan ayu spot pat untuk bra lakot deh sangat tuh lakot ini lah hak kiu si jerong lami sabar tangkat nih baik aduh teh jangan sepenil deh mah barbecue nih barbecue kiu mau kendan yang ini mie na po krem mentah ya mie na krem ya lecak bayon na krem mo te gini ka pakadan te mentah katong tu shat thit ding waterfall te kadan ke spot number 5 ini lek ndai ke spot number 5 te dan ini tu nang pat untuk bra. Okay, hi. Hi. Where are you from? Mumbai. Mumbai. Okay. How was it? Good. Okay. Te ngai keduk gini ki perlok kibana Mumbai mah. Nanti dan ayu tu nang antara ka bahar lek kiu lek pet teh nang. Mah. Kam thoi re ka dan spot re ne tang ba tang ini pet dan ayu ne. Nang su lek pet mah. Dan caklia. Kan ini bawan teh. Tom lele. Tu de bawan teh mah. Dan tu. Kesudah tangga footpath bayar direct dan nomor bagai ke krem ke berang sulap mai gitu. Tadi indah kedau. Kipeniat nang teh ki khang no ya kene kalanti. Okay. Toh. Ya nya syukmat. Seprang. Dengan sepen iya pian dalak poi ke spot ke besan mah.